na yarewa ya Ghana fo agi ya tuma atene Africa ha nyina ye mema hu yade na esa enti bema bi a o temi a de kan so owo weak erection no bema no sori a emunye dene odi ko banase ya na adwo de esa ko no early ejaculation se uni oba ko impasse wa enche no ho asane wo obu a na bema se bi afon aikituwa bi obi de so atwe akom na enam enyini nti prosi eba mema hwemu di a Dr. Amuzu ye na Africa ha nyina yaji ya tums oba ya se honom a ye sanyare wa bebre eba mema hwemu di a Dr. Amuzu ye na Africa ha nyina yaji ya tums oba ya se honom a ye sanyare wa bebre na yare wa ya Ghana fo agi ya tuma atene Africa ha nyina ye mema hu yade na esa enti bema bi a o temi a de kan so owo weak erection no bema no sori a emunye dene odi ko banase ya na adwo de esa ko no early ejaculation se uni oba ko impasse wa enche no ho asane wo obu a na bema se bi afon aikituwa bi obi de so atwe akom na enam enyini nti prostate abesuyew ebe obi ehweme wanya prostate wakoye process adwi eye free honom menne ne bema na mpeja bium owo low sperm count wo sperm se bi ni mukura ni nyina oba Dr. Amuzu ebe buaw yaso ya ni wo Kumasi Tafu Club 600 yejuma from Monday to Monday anopa nonson ejongo fenyumre lumnifa Dr. Amuzu Herbal Clinic mawuji hiyo chalo yo abusia mechiache mu nyina ene muhumia eye dubna p herbal capsules ana mebeka ho asem sima kakra ede acho sadrei ana eye Canada D4 no ede aba eboa etu ya de wa bibiri ase ede free ni peduanim mepacho obi a osisi eye wo ya so wo sisi ade pa osisi no emu twetwon emu ye wo ya edroi ana mekanfo ede amam ana fei obi a wo koko se koko so haw wo ho oyem bom eye kru ana se uja wona obra mekanfo sadrei ede amam emema mayemre emma so mu ni atenka se ono oyire ewo ho na se oyire onya atenka wo so ayemre ewo mpama wadro eye dubna p herbal capsules enene edura aba ye kanfo am obia se obia nkopedinto ne ntu yade bia hawo efri nipadua mu se dro we ebeyi na se ede efri ho ede amount enenti abusuafo edro no eni esei na tie dubna p herbal capsules eno anye di ho adanse a chose eye du papa Canada D4 no edro na aba obia ka ho asem no eni so okọ herbal shop pharmacy shop any drugstore BMA on Sabeka sa Dubna P herbal capsules ibi Dubna P herbal capsules Canada D4 drono enwa eni Dubo drugstore herbal shop I say open Dubna P herbal capsules Canada D4 no edrono ebi bedamase eba mema hwemu di a Dr. Amuzu ye na Africa ha nyina yaji ya tums oba ya se honom a ye sanyare wa bebre na yarewa ya Ghana fo agi ya tuma atene Africa ha nyina ye mema hu yade na esa enti bema bi a o temi a de kan so owo weak erection no bema no sori a emunye dene odi ko banase ya na adwo de esa ko no early ejaculation se uni oba ko impasse wa enche no ho asane wo obu a na bema se bi afon aikituwa bi obi de so atwe akom na enam enyini nti prostate abesuyew ebe obi ehweme wanya prostate wakoye process adwi eye free honom menne ne bema na mpeja bium owo low sperm count wo sperm se bi ni mukura ni nyina oba Dr. Amuzu ebe buaw yaso ya ni wo Kumasi Tafu Club 600 yejuma from Monday to Monday anopa nonson ejongo fenyumre lumnifa Dr. Amuzu Herbal Clinic mawuji hiyo chalo eba mema hwemu di a Dr. Amuzu ye na Africa ha nyina yaji ya tums oba ya se honom a ye sanyare wa bebre na yarewa ya Ghana fo agi ya tuma atene Africa ha nyina ye mema hu yade na esa enti bema bi a o temi a de kan so owo weak erection no bema no sori a emunye dene odi ko banase ya na adwo de esa ko no early ejaculation
se uni oba ko impaso a enche no ho asane wo obu a na be ma se bi afon aiketuwa bi obi de so atwe akom na enam enyini nti prostate abesuyew ebe obi ehweme wanya prostate wakoye process adwiri ye free honom menne ne be ma na mpeja biom wo low sperm count wo sperm se bi ni mukura ni nyina oba Dr. Amuzu ebe buaw yaso ye ne wo Kumasi Tafu Club 600 ye juma from Monday to Monday anopa nonson ye jongo fe nyumre domnifa Dr. Amuzu Herbal Clinic mawuji hio chalo eba mema hwemu dia Dr. Amuzu ye na Africa ha nyina yaji ya tumsi oba yaso honom a ye sanyare wa bebre na yare wa ye ya Ghana fo aji ya tuma atre Africa ha nyina ye mema hu yade na esa enti bema bi a otemi a de kan so owo weak erection no bema no sori a emunye dene odi ko banase ya na adwo de esa kono early ejaculation se uni oba ko impaso a enche no ho asane wo obu a na bema se bi afon aiketuwa bi obi de so atwe akom na enam enyini nti prostate abesuyew ebe obi ehweme wanya prostate wakoye process adwiri ye free honom menne ne bema na mpeja biom wo low sperm count wo sperm se bi ni mukura ni nyina oba Dr. Amuzu ebe buaw yaso ye ne wo Kumasi Tafu Club 600 ye juma from Monday to Monday anopa nonson ye jongo fe nyumre domnifa Dr. Amuzu Herbal Clinic mawuji hio chalo eba mema hwemu dia Dr. Amuzu ye na Africa ha nyina yaji ya tumsi oba yaso honom a ye sanyare wa bebre na yare wa ye ya Ghana fo aji ya tuma atre Africa ha nyina ye mema hu yade na esa enti bema bi a otemi a de kan so owo weak erection no bema no sori a yo abusia mechiache mu nyina ene muhumi a eye dubna p herbal capsules ana mebeka ho asem sima kakra ede acho sadrei ana eye Canada D4 no ede aba eboa etu ya de wa bibri ase ede free ni peduanim mepacho obi a usisi eye wo ya so wo sisi ya de pa usisi no emu twetwun emu ye wo ya edrowi ana mekanfo ede amam ana fei obi a wo koko se koko so haw wo ho yem bom eye kru ana se uja wona obra mekanfo se edrowi ede amam emema mayemre emma so mu ni atenka se ono wo yire ewo ho na se wo yire onya atenka wo so ayemre ewo mpama wadro eye dubna p herbal capsules enene edura aba ye kanfo am obi ase obi ankope binto ne ntu yade bia haw efri ni peduam no se edro we ebeyi na ase ede efri ho ede amaw enenti abusuafo edro no eni esei na tie dubna p herbal capsules eno ane yedi ho adanse a chose eye adu papa Canada D4 no edro na aba obi ka ho asem no eni eso ko herbal shop pharmacy shop any drugstore BMA on Sabeka sa Dubna P herbal capsules ibi. Dubna P herbal capsules Canada D4 drono enwa enye Dubura drugstore and herbal shop say open Dubna P herbal capsules Canada D4 no edrono ebi bedamase. Yo abusia mechiache mu nyina ene muhumi a eye Dubna P herbal capsules ana mebeka ho asem sima kakra ede acho sadrei ana eye Canada D4 no ede aba eboa etu ya de wa bibri ase ede free ni peduanim mepacho obi a usisi eye wo ya so wo sisi ya de pa usisi no emu twetwun emu ye wo ya edrowi ana mekanfo ede amam ana fei obi a wo koko se koko so haw wo ho yem bom eye kru ana se uja wona obra mekanfo sadrei ede amam emema mayemre emma so mu ni atenka se ono wo yire ewo ho na se wo yire onya atenka wo so ayemre ewo mpama wadro eye Dubna P herbal capsules enene edura aba ye kanfo am obi ase obi ankope binto ne ntu yade bia haw efri ni peduam no sadro we ebeyi na ase ede efri ho ede amaw enenti abusuafo edro no eni esei na tie Dubna P herbal capsules eno ane yedi ho adanse a cho se eye du papa Canada D4 no edro na aba obi ka ho asem no eni eso ko herbal shop pharmacy shop any drugstore BMA on Sabeka sa Dubna P herbal capsules ibi. Dubna P herbal capsules Canada D4 drono enwa enye Dubura drugstore and herbal shop say open Dubna P herbal capsules Canada D4 no edrono ebi bedamase.
abusua mechiache mu nyina ene muhumi a eye dubna p herbal capsules ana mebeka ho asem sima kakra ede acho sadrei ana eye Canada D4 no ede aba eboa etu ya de wa bibiri ase ede free ni pedwanem mebacho obi a usisi eye wo ya so wo sisi ade pa usisi no emu twetwon emu ye wo ya edroi ana mekanfo ede amam